تەماشەوان و شۆپینەرên پۆدکاستا بە کوردی دەماوە تەف دەخۆش بێ ئەس جارێکە دی بخێرهاتناوە دکم و خەلەکەکەن و ژێ پۆدکاستێ. ئیرۆ خەلەکەمە بڕاستی خەلەکەکە وێ gelekî xweş bê û yanî wê şopîner jî pê şa bibin ji ber ew jî girêdaya bi destûra Kurdistanê bi destûra Komara Kurdistanê. Gelo ev navnîşan çi têne bîrawa? Komara mehabat têne bîrawa yan jî tiştekî dî têne bîrawa? Ji bewilo jî mêvanê min birêz Manî Efrîn gu ew nûser nivîskarê destûrê ye îro mêvanê podkasta bi Kurdî ye. Tu gelekî bi xêr hatî birêz Manî mêvanekî xoşewîst. زۆر سپاس دکتۆر زارا عزیز و خۆشەویست، سپاس بۆ میوانداریەکەت. سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ بینەران و منیش لە خزمەتدام بۆ هەر پرسیارێک کە سەبارەت بە دەستوری کۆماری کوردستان هەتان بێت. سەر چاوات هاتی و gelekî spasiya te dikim got ev cara duwatet bê mêvanê podkasta bi Kurdî em gelekî şanazin û kêfxweşin bi beşdarbûna te. Cara dî me behşa bêhtir ser rewşî Rojhilatê Kurdistan me bas kir. Îro bi rastî em ê yanî mijareke gelekî giring e ew jî girêdaya pirtûkek niha derdikeve navê wê Destûra Komara Kurdistan. Destûra Komara Kurdistan jî tu bi xwe yek ji nivîserê vê pirtûkê yî. Ez dixwazim pêşî ji temaşevana re şopînera tu bidê naskirin ka ev pirtûk çi ye, navoroka wê çi ye, hinekî wilo zelal bê çi ye, yanî ji ber bi rastî tiştekî nû ye. ڕاستە. ئەس gelek spasiya te dikim ji bo carê duduyê ez mîvana tema gelek spas ez hêvî dikim me em bernameyekî xweş bi hev re çê bikên. Destûra Komara Kurdistanê em dibêjin pirtûk lê ne tinê pirtûk e belkî ev Destûra Komara Kurdistanê ye. Em dixwazîn bibe Destûra Komara Kurdistanê hem li çaxa berê rizgariyê de hem li çaxa dewletdariyê de. Ev destûr ne tenê li aliyê me re hatiye nivîsandin belkî li aliyê Komîsyona Destûra Kongreya Niştimaniya Kurdistanê hatiye nivîsandin. Endamê vê komîsyonê jî 4 kesin. Ez ek ji van im. Sisê dinê jî Dr. İbrahim Melazade, Dr. Hesen Mustafa, Parêzer, Elend İbrahim. Dr. İbrahim Melazade mamostaya zanîngeha ye li zanîngeha Soran li Kurdistan li Britanya jî berê mamostaya zanîngeha bûye. Dr. Hesen Mustafa jî ev jî li zanîngeha Soran li Başûrê Kurdistanê mamostaye. Xatû Elend İbrahim jî ev jî parêzer e. Lê bîrokeya nivîsandina Destûra Kurdistanê ez bawerî me berê jî kesê dinê ev karkirine Dr. Profesor Merdad İzedî 26 bend nivîsiye sala 95 ez bawerî me. Ez bawerî me 96 hatiye derketin. Lê ez ev bi İngilîzî ev destûr bi İngilîzî nivîsiye nebûye pirtûk jî. Ya zêdeyî zimanekî ne? Ez bêjim. Ya me bi Kurdî Soraniyê niha lê em dixwazîn bikin Kurdiyê Kurmancî jî em ê bikin İngilîzî jî. Her du duyê jî dest pê kirine. Lê bila ez vegerim ser yanî bîrokeya nivîsandina destûrê çawa me xwest ev kar
دست پێ بکەین. وەگەڕێ ساڵە 2020 ئەز و هەواڵە خوا کاک ئەتا جەماڵی و هەواڵێکی دیژی لە ڕۆژهەڵاتە کوردستانە ئەز نەکارم ناوێوی بدەم چونکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دزانی داگیرکەر بگرە بخە زیندانێدا ji ber vê ez nexwazim vê bêjim. Berê me ev sê kes xwest dest pê bikên lê ev proje sekiniya. Paşê piştî 2 sala ez tenê bixwe çend bend nivîsî, 65 nivîsî, 65 bend nivîsî. لێ ئەز نەڕازی بووم gelek jî me destûra welatê dinê xwend mexwast ev bi zanyariyeka hiqûqî û destûrî dest bidem vê karê. Ji ber vî me gelek research kir, gelek xwend lê ev jî bes nebû. Ji ber vî ez hatim be sê hevalê neberê be hevalekî dîre parêzer Elend İbrahim Axifîn ev jî amadeyê xwe ya derbirî. Paşê bi Doktor Hesen Mustafa û Doktor İbrahim Melazade Axifîn wana jî zanîn kevnî yani ji bo Kurdistanê re destûr zeruretekî pir mezin e. Wana jî pijirand ke bi hev re em çar kesî kar bikin. Me dest pê kir destûr nivîsî li vê gavê jî de Kongreya Nîştimaniya Kurdistanê hate kar dest pêkirine me komisyona destûr çêkird û li komisyona destûrê me dest kir bi nivîsîna destûra Komara Kurdistanê. Gelek kat bird, dem bird, demê dirêj bird nivîsîna. Akîd e bêgû bes pirsek ji bo ez naxwazim te qutkim berdewam bike. Ev destûr ji bo seranserî Kurdistan e wek Kurdistan wek yek xak ne tenê ji bo parçekî ye ne? Ji bo temaşevan zanib. Baveriya me hemiye ez Kurdim ez dibêjim ez endamê neteva Kurdim. Newa neteva me jî axek heye, welatêk heye. Welatê me Kurdistan e. Gerek ev Kurdistan welata me wekî hemî welatê dinê dunyayê ye neteva dinê dewletê xwe hebe. Eger em bixwazîn welatê me dewlet hebe gerek destûr jî hebe. Ev jî pirs e destûr bere dewletê an berê me dewlet hebe paşê destûr bêtin nivîsandin. Ji ber vî me gelek xwend ke yani ezmûna netevadî dinê çawa ne ez bixwe li Norwêcê dijîm. Li Norwêcê ezmûnekî pir be nirx heye li vir. Sala 1814 vê gavê şera Napoloniya li Ewropa hat kotayî. Norwêc li bin destê Danmark dabî. Danmark gerek li ser îtîfaqa Kîl Norwêc bide Swêdê. Ev derfetek çêbû ji bo Norwêj bixwaze dewletê xwe çêke. Li dewlet vê gavê çê nebû lê wana hatin destûra xwe nivîsandin. Destûra xwe nivîsandin hevdeyê 5/1814 ev destûr hat ragihandine. Piştê wî hatin damezrava nîştimanî û netevî çêkirin ji xwe re heta 1905 Norwêc
بو بدولت بو بله سر بخوا بو یعنی سر پشت بخوا 91 ساله بله یعنی دستور اخوان نویساندن لی پشت 91 ساله بله نرویج هات سر بخوا بونه بوسی گرت بله نوا ازمونك باشا بله والله بو سر بخوا بله نمونك باشا بو كردستاني نمونه gelek اوكي باشه بو هاري کردستانه چما دستور پیوسته لازمه جبو نتوا بندست لکردستان ما امه دزانین لحشته سال برده حزب سیاسی gelek چبونه هر بله حزب سیاسی جخورا ایدئولوژی اکو ربازه که سیاسی دانا هل بس گوتن امه جبر بی هل بجاردن گوتن امه جبر بی کار بکن ایک بو مارکسیست ایک بو کمونیست ایک بو سوسیالیست ایک بو دموکرات ایک بو بله هر حزب ایک بو تشتگ ویگا ویجی لکردستان بره هاتنا وانه چپ لکردستان تو نبو وانا بله چپ لکردستان جی هاتن چیکرن نوا لی بله چگاوا وانا چیکرن چگاوا وانا دولت تاراوگی دولت دمی دولت رزگاری چی نکرن وانا بله تنه حزب چیکرن حزب چاوه اگر بخوازی حزب سیاسی چه بکی پارتا سیاسی چه بکی پارت سیاسی لمدرنیزم سیاسی ده آمورا حکمرانیه يعني نه بله آمورا شرشگری نوا تنلا ایدئولوژیا چپ ده چپ سوویتی ده حزب پارتی آمورا شرشگریه بله جبروی عمل لکردستان هر تشت چیکر تشت راست دروست نچیکر يعني من ام نهاتن دولت تاراوگهی چه بکین دستور بنویسین حکومت چه بکین وزارت چه بکین ارتشا نیشتیمانی چه بکین ما چه تشتاوان تشتا چه نکرد هشته سال رابردیه یعنی پشت کمار کردستان لمعابات چه تشتاوالی چه نکرد چما بله راسته چونکه تێکۆشین سیاسی لە کوردستانی دەستێ حیزبێن شۆڕشگەری و حیزب سوسیالیستی و کۆمونیستیدا بله ولو بو بەڵێ ئەم گەرەک ئەف کولتور ئەف چاندا بگۆڕین نەوە گۆڕتنا وێ چاندێ گەرەک ئەمێ بە عەقڵ سیاسی بە عەقڵ دەوڵەتی بە عەقڵ نەتەوی ji xwe re damezrawesazî bikin بله damezraweya êkê ji bo her netevekî destûr e ti gerek بله ti dibêjî destûrî netevî te eger netevî gerek tu destûr hebe çima te destûr hebe ev destûr dibêje tu kî ev destûr dibêje te çi dixwazî ev destûr dibêje welatê te kê diye ev destûr dibêje te çi bikey ji bo avakirdinê dewletê xwe re يعني هر تشت بترى ببيجه تشاوى ولاتي خوا ببارزي تشاوى نتاوى خوا ببارزي تشاوى ناسنامه خوا ببارزي تشاوى واره خوا ببارزي تريتوريا خوا ببارزي ان تشاوى داگیر کرا جا آخا خوا دربكي همو تشتا گرک اك ديسكورس هبا نوا تنكاري مال کردستان بلکه نها زیادتر لحفته هشتا حزب سیاسی هیا به هر اندازه ما حزب سیاسی افقاس جی استراتیجی و ایدئولوژی و ایدیای سیاسی جدا هنه نو راسته بله اکریزیا نتوی چاوا چه به چه نابه تگرک اکریزیا نتوی با آمور خود چه بکی آمورا اکیه اکریزی و یکتیا نتوی دستوره بله اره وردا جبروی اف برز دستور هاتیه نویسان اره نها برسك وردا استخازم جبوام بهتر له زلال بكن يعني افكاري ون ودس فكري از بجم تواب وخلاص بوا لانها مثلا
پرسك قالك وي برس بكن افكارها كاركي خو بخشة راستو كونغرين توي وبريارتي دهات يداني كوميتك تشي بوا کنگرین اجتماعی كونغرين اجتماعي اجتماعی ببورا اري نه كونغرين کنگرین اجتماعي نتوی نين کنگرین توي زانمين بله توي تشتكي ديا ان اجتماعي بله ببورا يعني بوده اف ما فيها يعني كونغرين اجتماعي اف ما في دايوا بلكي كسك برس بكي يعني ون في دستوري بن في سينن بله اف پلانا شش هیویا لپلانا شش هیویا بله سالا 2026 اف بو اف دستور گرک به خلاص کرد یعنی لسالا 2026 ده دستور به خلاص کرن جبروی بله دستور ل روژا نوروزا 2026 ده هات خلاص کردن و راگهاندن وكان جيبه تشاب به چاپێوی هەر تشتەمە بە چاپخانەیەژی ڕژی ئاخافتنە لێ نەها کەمێک پسگرکێ مەهەنە چاوە بله لە دیزاینێدا لە اها چاوە چێ ببە و ئەم دەخوازین چاپێکی گەلێک ئەلگانت هەبە گەلێک یعنی شایستەیە دەستورا کۆمارە کوردستانە بە بله جبروی ام دایه دیزاین کرن دیزاین و خلاص ببه چاپخانه آماده چاپ ببه و بدین بلاف کرن بله پارده کرن دست خوش به نها بخو افکاری هر و بشه کارکی شورش کد هشمندی عقلی کردی ده یاد کاری بیجیش بر کرد او شویا کلاسیک شتگوشینه تکن يعني فردا متخص برس بكم يعني والنابين ممكن اقول قالك كس دجي ويج دركم نخاسم نجواكا كردي الين حزبي يا برساد دوا واف بروجا بيشكيشي تالين سياسي يعني مثلا ما بيرو هريمة فدرال كردستاني هي يعني جي الين ديس حزبي فاو بارچدن وسر كسكي اف بروجا وجوارا قوتيا هدار كريا نها نه لپلان مدا هیا ام دخوازین چاپ بکن پشت چاپ کرنه ام بدین آلین سیاسی و بدین کسایتین سیاسی و نخبه سیاسی و کسایتین نتویامه لنها اف منها اف کار نکریه جبو به مبر چاپ بکن پشت چاپ کرنه ام یک وشان بشینین جبو حزب سیاسی و وان حزبان که باوریه وان به نتبون و دولت بونا کردستان هیا اما نکارین به وان حزب را که دجبرا نتبون و دولت بون کردستان ما ما چه بحثا دستور تنه تزانی وانا نخوازن کردستان ببه دولت لهر آلین سیاسی هر نخبه سیاسی و کسایتی سیاسی که باوریه وی هبه به کرد یعنی نتفبونا کردا و ولاتبونا کردستان و دولتبونا کردستان اف دستور جه همیانه ده بله نها برسك ديجي تي زمان ها يعني دستور كومارا كردستان يعني برسك بي يعني وانا في كومار يعني كومار يعني مع كردستان كومار بي يعني ابجي برسكا راسته دولتا اكي كردستان كمين دولتا كردستان كوماري نوا بري پیشوا قاضی لمهابات ما ای چاوا بیجم بلگه واشنگتن پست ده سالا 1922 11 هفته 1922 اسماعیل آغا سمکو سمكو بله کمارا کرد
بله کۆمارە کوردستانە چێکرد بله پاشێشی ئێحسان نووری پاشا هەواڵن وی لە ئاگری کۆمارە دووێ کوردستانە چێکرد بله 1946 ژی لە مەهاباتێ پێشەوا قازی محەممەد کۆمارە سسێ کوردستانە چێکرد بله نەوە کوردستان ئەزمونە کۆمارە خوا هەیە ئەزمونە شانشینجی هەیە شێخ محمود مەلیکێ کوردستانە پاشایە کوردستانە بەلێ بەلێ لێ مە چما ئەڤ یعنی دەستورە کۆمارە کوردستانە نویساند ji ber ku me baviriya bi beşdariya yanî demos yan xelkê Kurdistanê heye de siyaset û dewletdarî û hukmraniyê de ji ber vî baştirîn form ji bo dewleta Kurdistanê yanî کۆمارە فۆرما کۆماریە لێ دەکارێ ببێ پاشایەتی ژی لە ئەv گەرەک کەس هەبێ بخوازێ کوردستان ببێ پاشایەتی نەوە دەستور ڕێگە دەدە ریفراندۆم چێ ببێ فۆرمێ دیژی هەبە ئەنی ئەس بێژم ڕێگەیە بژاردێن دنێ چمەندۆ نەکریە بتۆن نەکریە بێژن نەتنێ فۆرما کۆماری گەرەک لە کوردستان وەکە نمونێ وەکەت بێ یەکیش بژاردەیە نۆ کوردستان ببێ کۆمار بەڵێ لێ چما گوت کۆماری بێ من لە کوردستانê ئەزموونە کۆماری هەیە کۆمارە سێسەیە کوردستانê کۆمارە کوردستان لە مەهابادێ بی مە دەخوازین درێژەدارێتیە کۆماری لە کوردستانê هەبە کۆمارە ئێکێ کۆمارە سمکۆ کۆمارە دوو کۆمارە ئاگری یعنی کۆمارە ئەس دەبێژم کۆمارە سمکۆ نەم کۆمارە سمکۆ کۆمارە کوردستانەیە لە ئەم دەبێژم کۆمارە سمکۆ یعنی سمکۆ دامەزرێنەرێنیە بەڵێ کۆمارە سمکۆ کۆمارە ئاگری و کۆمارە پێشەواقازی ئەف سێ کۆمار هەبیە لێ نەها ئەم دەخوازین کۆمارێکی کوردستان وەکی دەوڵەت وەکی دەوڵەتە سەقامگیر بێت دامەزراندن ئەم دەخوازین کوردستان ببێت دەوڵەت ji ber vî me ev destûr nivîsandiye çi kes jî li Kurdistanê nabêje niha ez bixwazim bibim paşayê Kurdistanê em hiç hizbekî siyasî jî tiniye li Kurdistanê bêje em paşayetî dixwazîn ji ber vî ev form niha forma komarî bawerî me bêt pijirandin li aliyê xelkê Kurdistanê re بەێ پرسە گەدیژی متخستیانی ji ber گوتە دیت ئەف دەستور ji bo seranserî Kurdistan ew Kurdistan weke yek dewlet yek xak yek coğrafya bê yanî ji bilî ev sînorê got hene jî ev kongreyan niştimanî yanî êgo biryar dan yanî kesên tê de beşdar bûn hemû xelkên ji hemû parçeyên Kurdistanê bûn yani hemû hebûn û gelo yani eger ev destûrnivîs jî got mesela ji her çar parçatê de heba wê ne baştir baş bo yanî bêhtir hemû bibine xwedî yanî me bes ne ino kê nivîse ne ji ber ino bera her çar parça bes ji bo yî hevparbûnê yanî ne wê ne baştir ba nizanim weke pirsa li Kongreya Nîştîmanî endamê me li Rojavayê Kurdistan jî hene li Başûr jî hene li Rojhilat jî hene mexabin li Bakurê tune ye ev jî wane yanî çi kes nehatiye em dixwazîn li seranserê Kurdistanê be lê heta niha li Bakurê Kurdistanê çi kes nehatiye lê em dixwazîn her kes bibe lê komisyon ev komisyon
کمیسیون دستوره وی گاوه ما گوت اف دستور بنویسین دست پیش خریا ما گوت بره چاوا بو پاشه بله مخوا دست پیش خری کردو به وان هوالن خوا آخافتن وی گاوه ما چه کسا که پسپاره پیه وان هبل دستور نویسینه دا یا لآلیه دستوری و حقوقی دا مناس ندکر اگر هبا از جی گلک کیف خوش دبوم نها جی ندرنگه اگر کسی که هبا بخوازه آلیکاریه بکه امی جی بکرینه لأنها افچاوه چون که دستور هاتیه را گهاندن اگر چاوا بیجم گهورتن چه با اف گهورتن تنه گرک یعنی ده چارچوه دستوری دابه چون که نها دستور هیا دستور چه بو یعنی دستور درکی خلاص بو یعنی خلاص بیا اگر بخوازن کسی بیجه ام گرک اف دستور بگهورین بنده نگور هیا لدستوره ده وانا چه کس نکاره بگوره از جی نکاره بگوره هیچ کس نکاره بگوره لیوان وان بندان دنه که دکارن بگهورن گرک لآلیه یعنی ببه گرک پلان گهورتن یا پروژه قانون گهورتن چه ببه بیت کمیسیون دستوره ده لکمیسیون دستوره ده اما آناتومی بکن آنالیز بکن و پاشه ام بریار بدین که اف پروژه قانون بچه با پروسه اخواج با گهورتن دستوره ده لید گهورتن گرک جبو گشه کردنه با نک خراب کردنه تزانی بهیز ببا یعنی دستورا بهیز بکه بله نها اف دستور يعني باوريا مده يعني الجور نرينا والجور يعني ارمانجي في راگهانا في دستوري منت خوازن اف دستور جبر مكا مشتر قوت اف خوش شورشا كدهشمنديا كردي دا اف قاف او قالبي كلاسيك اي داناسينا قلق مصر ترماتي قوارتن وانت خوازن اف دستور ببيري بازك كردي كردستاني ناف خوي يانجي بريا في دستوري بنویسانا بزمان انگلیزی یعنی زمان دیتر منتخوازن نامه که بگهن آلیه ناف دولتی یعنی ارمان جوی استراتیجی جبوی راگانا دستوری نویسانا و راگانا وی تکاری هنه کی دیار بکی؟ بله بله هم ده آلیه نافخویی ده هم ده آلیه بیانی ده اف دستور دکاره گلک يعني قالك شو بيجم سوداوي هذا شو بيجم كرمانجي سود بله سود عم سودا بله قالك سوداوي هذا لا آلية كردستاني ده از بلاد بلاد نحال لا آلية بياني ده بيجم سوداوي چيا حتى نها آلية بياني نازن بكيرة آخافتن بکن کی بردنگ بکن بیشن که اما بخوازین پروژه به هفراه به انکو بخوازن بزانن که کرد چه دخوازه ای چه کس نزانه چون که هر کس بزانی تشتیک ده بیشه دیسکورس وانا گلک جدانه دبینی الهام احمد سال 2019 بو از باوری مچو کنگرس امریکا جوی پرسین سروکا کنگرس امریکا که هن وکی کرد چه دخوازن افگو ام چه تشتان اخوازن ام سوریا نه ناوندی دخوازن یکتیا سوریا دخوازن ایک جی ام دزانین لباشور کردستان رفراندوم چه کلن نوا رفراندوم جبو سرخوابونه را لباکور کردستانه
هێز ئاپۆچی هەیە ئەڤ نە دەولەت دەخوازێ نە حکوومەت دەخوازێ نە تشتێکی ji بۆ کووردا دەخوازێ ئەنی تنێ دەخوازێ کورد ببە تورکێ دەستوری لەسەر بنەمای ئەڤ ژی نەخوازە براتیە گەلان ژی نەخوازێ ئەڤ دەبێژێ کە ئەم شارومەندە تورکینە تر لەسەر بنەمایە مادەیە 66 دەستورە تورکی هەر کەسێ شارومەندێ دەولەتا تورک بە تورکە نەوە ئەڤ تەڤگەرە لە باکوورا کوردستانە چ دەخوازێ کورد ببە تورکێ دەستوری بس پارتیە دیترژی هەنا ئێگۆ نەوات بێژن هەنا ئێ دیژی بەڵێ پارتیە دیژی هەنە ئەم هەبوونەوە گەلێک بەرز دەنرخێنم پارتیا سەرخۆبوونخوازژی هەنە ناسیۆنالیست هەنە ئەس بەوان ڕاگەلێک دڵخۆشم لێ ئەس دەبێژم ئەف تەڤگەرە مەزنە باکوورە کوردستانە چ دەخوازێنەوە ئەنی ئەف تەڤگەر دەخوازێ نونەراتیە باکوورە کوردستانê بکە دەبێژێ کە کورد چیدی نەکوردە کورد شارمەندە دەولەتا تورکایە ترکێ دەستوریە نەوە ببی تورکێ دەستوری ji ber vî hebûna destûra Komara Kurdistanê şoreşekî mezin e ne tenê li aliyê hoşmendî û hoşyariya netewî belkê ji aliya eqlê siyasî jî ev destûra Komara Kurdistanê koleksiyona eqlê siyasî û eqlê dewletî ye yanî her kes yanî bixwar tinê bixwara perwerdeyekî komplet e kesê bixwaze siyasî be tinê bi xwendina destûra Komarê Kurdistanê dikare bibe siyasiyekî baş li aliyê dewletdarî û hukmranî dizane çawa dewletdarî bibe çawa hukmranî bibe te eger ev hebe rû be cîhanê jî tu dizanî çi dibêjî yanî dizanî dîplomasiyê bikîra bikê çawa dîplomasî bikê amûra dîplomasiya te çi tişt e niha kî dîplomasî dike hizbê siyasî dîplomasî dike li çi derê dinyayê hizbê siyasî dîplomasî nake dewlet dîplomasî dike wezareta karûbarên derve dîplomasî dike balwêzxane dîplomasî dike balwêz dîplomasî dike newe ya Kurda ya me aktivîst dîplomasî dike çi navê wî çi dibêjin dîplomasiya ev public dîplomasiye tu dîplomasiya dewletî tunê ye eger dîplomasiya dewletî tunê be çawa dikarî public dîplomasî bikê tu nekarî public dîplomasî bikê tu public dîplomasî tunê supplementeke ji bo dîplomasiya dewletî lê wana her tişt yanî çawa bêjim serobin famkirine yanî şaşetî ji aliyê siyasî ev destûra Komarê Kurdistan wan şaşetiya çê dike ne çê dike rast dike براستی یعنی مجار gelekî giring e û divê yanî gelek xelek yanî ez bêjim piştî govin bê çapkirin ez bêjim gereke em karin xelek nedîjî xelekeke dijî ser vê pirtûkeyê tebên mêvan yanî kesayetêkî dîj ew ê nûserên destûrê wê gelek baş wê ez birastî hêviya serkeftinê ji wir dixwazim ji her kesî re ji kesê ku baweriya wa bi dewleta Kurdî netewî Kurdî tê ji ber ev gaveke gelekî pêş e birastî dikeve qûnaxeke nû de ji eqlê siyasî Kurdî de birastî mijar spasiya te dikim gota baş hinekî pirtûk mezin e lê me bi Kurdî baş bû yanî ez kêfxweşim îro di mêvan bûyî me ev behsa vê tiştê kir
gelek spas ez jî gelek spasiya te dikem spasiya bînera gelek zêde azîz e bernameya te dikem gelek jî spasiya Doktor İbrahim Malazade, Doktor Hesen Mustafa Parêzer Xatû Elend İbrahim dikem wana gelek zehmet kêşan û her kesekî dinê jî ke me ev destûr yani bi wan re şand feedback dane gelek baş bûye gelek tişt li aliyê naveroka destûra Komarê Kurdistanê baştir bûye. Ez jî gelek spasî hemî şaremendên Kurdistanê dikim. سپاس گلکی تماشاوانên podkasta bi Kurdî û şopîner dema tev dixweş bê carekê dî wekî divê em hene dawiya xeleka xwe heta xelekeke nû bên xêr û xweşiyê de saeta we tev dixweş.